بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد جال لوان كي يقالي أمة إسلاما أمة كشتي أمة جالله أمة تقمدا أمة غراميل كي واليام الرجالة أمة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يا أمة نبي جغاري خنا يا أمة حبيب رب العالمين يا أمة خليل رب العالمين يا أمة إمام مرسلتوتا يا أمة نبي محمد جتشوخية أرانتنا ميه قبتي سدي ولله قبتي سدي تا برچو نمرتي برباچي سارا تنمرت درقمة تاتي ولله لمي خوتا قبتي سدي برچو تنورتي واجبة تاتي ولله لو إسننجا قبتي سدين كان خيستي قبتي سدين كان فايدة الرار كنوتا يجو قبتي سدين كان الرار فايدة خار كنوتا قبتين سدين مالي سين قبتين درا أن الله خلقنا ورزقنا ربي نؤمي نكنا نيسي الله نؤمي نكنا نيسي نرزقه ننياچسه نوباسه فيا نته الدنيا تنرتي نبشننسيسه بلاشت ولم يتركنا هملا الغاء غده بلاش غده ننديفنه بلاش ننديفني الله akkuma nyaannee baxraannee akkuma xaar jennee lafarra yaanee raasarra yaanee badii adda addaa dalaynuuf yookiin duniumarra bashannannee jiraannu qofaaf nu uumne rabbiin tola hedduu nutti oolee rabbiin waa hedduu nuuf ta'e ni'imaa isaa keessaa bilaashin nun dhiifne jechuudha. Wanni nu uummateef qabxii sadeen keessaa tokkoffaan rabbiin ibaadaa isaatiif nu uummate bal arsala ilaynaa rasuula ergamaa gama keenya erge wanni ergamaa gama keenya ergeef akka rabbi gabbarruufi akka tawhiidaaf owwaannuufi rabbi ka gabbarruuf namni qaalii ergamaadhaa godhe jannata seena namni qaalii ergamaadhaa san jalaa dide faqad aba jannata rabbiillee didee jira namni ergamaa khilaafee jahannam seena tana tanumaan qabadhu tanumaan katabeen seen jawabbileewwan kiyya جالون كي يقالي أمة إسلام أمة قبتي لما فان ربي سبحانه وتعالى أن الله لا يرضى أن يشرك معه إساوجي والنبراتك كن ديفمو إساوجي ولتي دي قبمو إساوجي والمدي مدالمو والنبراتك إساموغا قبرمو إساموغا يامتمو إساموغا خجيلمو إساموغا صداتمو إساموغا عبدتمو isa malee irkoo biraa godhatu rabbiin hin jaallatu rabbiin siif hin ayyamu allah subhaanahu wa ta'aalaa waa hunda dhoorke waan shirkii jaamaa'ii dhoorke wanni dhoorkuuf rabbi subhaanahu wa ta'aalaa namuma waa sii godhuutu hin jirree yoo yaammatte rabbii gaditti nama yoo abdattes abdii san sii guutuutu hin jirree rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duroomaadha shariikarraa ربي واحد ربي توكما ربي كينيا الله ملايكا نور ولدي فهمتو تاتي ملايكا نور خيري قبتو ملايكا تسنيه اسموغا قبو ربين سبحانه وتعالى دا هنجالتو تنهو بچو قبت نبيوتا جالتي ارغت نبيوتا ارغمتو تسنو نبي مرسلو hin jaallatu isa moggaa qabu abbaa fedhe iyyuu mantaani fira keetu aanaantii keetu abbaa fedhe rabbiin isa moggaa qabu hin jaallatu ha gargaarsifattuun allaahuma qofa hubadhu tana jaallawan kiyya ka islaamaa tananaa hubadha itti aansuudhaan qabxiin sadaffaan ati erga nama islaamaa taatee nama amantiidhaaf bitamu taatee amantiidhaaf eega butamti erga amantii fudhatte amantii erga seente erga islaama taate nama rabbi irraa waa kajeellu erga taate muumina eega taate muslima eega taate gabricha allaha ka dhugaa ka haqiiqaa gabricha qaceelaa san eega taate sirraa hin barbaachisu nama yahudaadha jallaa tokko yookiin nama kaafiraa kan biraa jallaa tokko nama kaafiraa tokko jaalalloo godhachuun nama san jaalatuun nama san firendii godhachuun
saahiba jechuma waan biraati miti jaalalloo jechuma nama san jaalalloo godhachuun goddanyaa godhachuun siif hin barbaachisu siif hin ayyamamu siin jedha gahe nama san nama kaafiraa deeggarulleen siif hin ayyamamu qabxii sadeen kana naa hubachuu qabda qabxiin duraa rabbiin nu uumee bilaashin nun dhiifne ergamaa gama keenya ergee akka rabbi gabbarruuf ergamaa gama keenya ergee namni qaalii ergamaadhaa godhe jannata seenaa namni qaalii ergamaadhaa dide jannata rabbiillee didee jira lubbuu isaa malee nama zigaaluun qabu sheenaa ifiinaa booyuuyi gaafa jannata dhabee yaa kanaaf qabxiin lammaffaan rabbiin isa moggaa humaa qabuu hin jaalatu isa maddii waa sharraqsiisuu hin jaalatu isa waa qindeessuu hin jaallatu jenne qabxiin sadaffaan namni islaama nama kaafiraa saahibuu nama kaafiraa shariikuu nama kaafiraa goddanyaa godhatee isa san jaalatee onnee keessa kaayachuun nama kaafiraa amanuun isaaf hin baqqaatu jenne daawaa itti godhuudhaaf yoo sobee gamanas fideefaa malee sii galaame saahiba isa san godhatee jiruufi jireenya wajji gaggeeffatee karaan taane jala deemuun isa san hordofuun isa takattaluun laayikii nama sanii godhuun nama san sheer godhuun isaaf hin baqqa'u isaaf hin ayyamamu obboleewwan islaamaa hubadhaa waan kana ati lafaa kaatee namuma irreecha godhu tokkoon itti jabaadhu yoo jetteen itti jabaadhu jechuun jirta isa saniin jaalallee godhattee jirta siif hin ayyamamu nama ayyaana waggaarraa dhufu ayyaana Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu miirroo ayyaana masqalaa miirroo jedhanii godhatan kana hunda isaanii baga ittiin isin geeyyattee yoo deeggarte waan gaariirra jirtanii itti jabaadhaa jechuu keeti jaalalloo isaan godhattee jirta siif hin ayyamamu hubadhu obboleewwan islaamaa amantiin taphan taatu dubbiin kun dubbii amantiiti dubbiin kun khaxara firraa eeguu qabda ansii dhaame kun dhaamsa obbolummaati Abuu Zaakir al-Oromiyy firra dabarsee jira dhaamsa obbolummaa kun paartii 8ffaadha paartiilee biraa gorsa mi'aawaa akkanaa dhaamsa mi'aawaa akkanaa kanaan akka wal faana yaanuu yooniif barbaaddan namayyuu waan biraan godhinaa ittuma jabaadhaa isuma qaamaa qalbiidhaan hubadhaa fudhaa akkanaati isriijaa jabaadhaa isiniin jaalladha obboleeyyan kiyya qaqqaalii wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh